Iyang pan kubur, malanwa ulilan pon payu. Rakatan kubura ingir o katkiyang intari tuan sakratan sa pulmar upan way suwar manit. Puyan warang sa kasakar kubur o toke ki wen kiti. Ay tungal sakar na sigawa pan kubur, wasay walap sogsalang nan marking wen kiti. Sakratan walap pan kuburan sunantan. Puligi ay tungal wa pan kuburan laban na nolong, rosa, somalang, nanalak ng kaniyay, o salti tekan and para kayo ang wen kiti. Ibaruan pulikwa tarakawasay o olisokan, nalayan o sarisokan, riyay somasan ko sa bakan, kalian talakan, lang ko sa kasakan, kaunan momotsokan, lukan malab ang wen kiti, speaker o tokaros and isogonity, songkapong kayo o tontotong karos and government and wen kiti. Ay tungalwa toror ang yangay kapakapaikan, Candidate Senator Francisco Leonis, Candidate Senator Takarti Tanil, Candidate Senator Albino Kerman, Candidate James Samuel, Candidate Tony I. Sarabio, Candidate Virgin K. Paul, Candidate Justina David, Candidate Eroline H. Mobic, Candidate Mike J. Abraham, Candidate York Y. Anson, Orang mau and wow kapay o nga may tungal paninay tutok. Ay tungal wow orang mau ang kaping ang papa o nunukan, kampo kapay mabulabulakan, o koros to nusus sa ngalakot lel create lang, o ang koros to nusus and wen kiti wasa so liblipin maslipin wen ponpe. Ang saukset ibatuan sakara kubur o kaira ton way bosa ay tungal kaping wow. Pwede kubur kalangan mawen kiti katkiyang yayer and uya aman waliapan wen kiti nan momot and legislature katuwapak matiyanan so totok with patuyo poniki. Ay tungal kapung mainan ng lap melel ang ton wen kiti. Ibilman uya ay tungal sakar misik. Mapayan miya ansaw iyo te ansaw kay ma ay tungal lupa so tulil kubran way o ananan ton way Akar tete en supoy wo so resansal tete mau ang pangkubromay. Pukon uya walia ba so uya tatok mga yu pwegi iwalwalian anan en song takay naramas toto kay en wen kiti o anso toto kaway dan kubur o anan en tonway so kin tuwa pana. Kareta apal panananakan akay kinapalta ni anso na niya tata akay apalta apal pa papan papasan itarin toton apali. Ay cuma mata-matawan toto pasan kira lima pukat may kanelele may mapana chongata pachapat puliton poltan ton wen kiti o kertan kapai en nilimar o atay tungal wen kiti o pon payumsa. Kayo uyapan kasapasap manaman makasantir sang kusanet o makasanet ananen kokowong pwede isap na uyasonan kertan kapai ang aramas koros. Karya, uyapan na polpan healthcare premium, may miyar ko sa net pa ang sawat, and kapitarla 1 cent, may anan pun, chaptala, toto, o apaliyata koros na sura sa palmaray, taray tungal health insurance. Kasilu, uyapan robata 13 cent, may kaitara scholarship program, o katayalaan na bulabulakan, kak, Choweta o kausakalatakyan ka school laut kan. Kapayo, uyapan kapital mo itong son mo the tourist, uyat sila pan kayatan payin way. Sawa sa kamawin la payin ng son totok, kapagata alam totok, o enibis katikati, anan yung tutoy lang totok, mas likin ponpoy. Kalima, robata alam sawa sa kan, men sawa sa kahit rala o kamawala ananin tatok labakan, metoke project laban al, lial, pin, men kabasakan, programakan and kaskul o sabi sa rosunma. Pwen kayala ay tungal sakaratapan, kubur ang ton mo yung kiti koros, niwaw ibatuan pagi, ton mo yung kiti and katla o patola ng wasan suskan, ninopambay sa kriyaw, pariya kitay saktuaw, o kalangan, kuburo kay candidate Makara Miquel. Sabal mamay tamay tungal pilipil kabayo, uyan ka warong o purong posa la pukon uya walipan mo yung kiti ng momot and Pompey legislature. Inamanupa puko patore, amoytan uya puko patro renson usus and mo yung kiti. Ipagisawa sa usus, uyan ka warong o posa pukon upa o yung kiti. Sa karatan uwa,
Ngoy candidate McGarry Miquel.